Na gitio kinene mwirari wa Muthingi TV jitekiria gwamukire methanite ya mohoro ria koni maina wa mucwe mwihoko wakwa ati muthenya waku ni uragithie na mbere o wega o muthi akirine tariki 24 mweri wa 11 naguo mwaka wa 2023 riri tugikiria kuinikiriria mwaka uyu na ni maingi tugikuharira ni mudari ukanigetha ngoro ngikumenyithia uria bururi ugiikaire kuma ituristiganite no mbere ndaya twabe twamuke matemo ma mohoro maya. Nabere na gukungwira uhotani munene thiini wa kigeranio gia Kcpe. Mweke munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua gukinyia bururi-ini wa Ikutorogini kunyita itemi mucemanio-ini wa 11 wa kamiti ya ugitiri wa urumwe wa mabũrũri. No maabitha eri a borithi wanyitikana na ihĩtia kwamũkĩra ihĩtia mũigana wa ciringi 200,000 kuma kũrĩ abitha wa rũhonge rwa kũrũa na ungumania rwa EACC. Na ngoro ngikumenyithia ati umemerekio ni uragukinyana na njira ya imwe kwa imwe kuria ng'enda-ini citu cia kinyanĩria wathi kuria mwena wa Facebook ni @Muthingi TV, wathi kuria mwena wa YouTube ni @Muthingi TV, wathi kuria mwena wa X niyo Twitter ni @Muthingi TV. Tukiambĩrĩria na riboti ikigamaine na arutwo guthii na mbere na kuruhia kumana na kuhetũka kĩgeranio gĩa Kcpe. Ni maumĩrĩra marĩa marakerekerio mũthenya wa ira ni Minister wa Gĩthomo Ezekiel Machogu. Na tukirika kaunti-inĩ ya Murang'a ni ati thukuru cia mũingĩ kaunti-inĩ ya Murang'a niciandĩkithĩtie namba nene ya arutwo arĩa marakinyitĩra marks cia igũrũ. Mũrutwo wa mbere akĩmenyekana tarĩ Ann Mũturi ũrakinyitĩra marks 415, mũrutwo wa kerĩ akĩmũrũmĩrĩra na marks 417, nake mũrutwo wa gatatũ akĩmenyekana ta Faith Njoki akĩnyita marks 405. Rĩu arutwo aya makĩerĩgĩre kũingĩra thukuru nene cia secondary nĩgetha gũkorwo magĩkinyanĩria na iroto ciao. Nayo riboti ĩno kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ aragĩtũhingũrĩra Gikunjuro gitu kĩa mohoro mũthenya wa ũmũthĩ. I scored 419 marks in this Kcpe. I'm happy because all this is in the grace of God. I would like to become a pilot and my dream school is Mangu. Kwa Kcpe nilipata 414 marks. I thank God for that since sikuwa na expect, lakini it's God doing and I cannot do anything about it. Kwa high school ningependa kwenda Mangu, alafu nikimaliza niende university nifanye mechanical engineering. Faith Njoki, 405, and I thank God for the 5 years brought me. It has been a hard journey, to be honest, and I thank my teachers, my parents, and God. Dream school is Kenya High, and in future I want to become a pediatrician. We've done well. We have a mini score of 324, and I thank God we had boys and girls that did very well. Our first boy scored 419, and the one that followed also had 412. We thank God that we were able to make 6 candidates scored over 400 marks. We thank God for that. Na tugitigana na icio cikuma kuria kaunti-inĩ ya Murang'a jitekiria turike ginya kuria kaunti-inĩ ya Naikuru. Thukuru citiganĩte no ciragithie na mbere na gũkũngũĩra maumĩrĩra mao ma Kcpe marĩa marakerekeire mũthenya wa ira ni Minister wa Gĩthomo mũndũ gwĩtwo Ezekiel Machogu. Mũrutwo wa mbere kuria kaunti-inĩ ya Naikuru kuma thukuru wa mũthingi wa Moi arakinyitire marks 421, nake mwarimũ mũnene kuma thukuru ũyũ akiuga atĩ arutwo a mwaka ũyũ ni marahetũkire makiringithanio na arutwo a mwaka mũhetũku gũkũ cukuru citiganĩte kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, arutwo magĩthiĩ na mbere na gũkũngũĩra ũhotani ũrĩa marakĩgwatĩire. Reke twamũkĩra riboti ĩno kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru. We are also very happy because we performed very well. We thank God because this was Team Antelope, and for sure it has performed quite well. Last year we had 2,400 and this year we have 22. We didn't expect to get 22 in the real sense. We expected 15 to 18 thereabout, but now we are very excited because we have 22. I am the head teacher of St. George's Grassroots School. We have our first candidate who is Ejo Jambi,
who scored 417 marks. We have realized these results as a result of teamwork and dedication in our task. My name is Angel Jambi. I'm from St. George's Grassland. The Almighty Deity helped me to score 417. It was not by my own power but God's power. The secret to success is first of all having faith in God, work hard, have discipline and obedience. Kwa kweli vile niligundua mtoto wangu anafanya vizuri shuleni, nilianza kusave pesa kidogo kidogo na nina hakika nitaweza kumsomesha hadi tamati, hadi form 4. Yeah. Kwa majina na kama mzazi nimko very ready kumsomesha mpaka mahali yeye mwenyewe angetaka kusoma. I'm going to work hard to make sure that she gets what she wants in life. Na kwa kaunti-ini ya Kirinyaga reke tukwirore maria magitire na ni ati anyititani sector-ini ya githomo makiria kuma kaunti ya Kirinyaga ni makeneire guthira kwa mutaratara wa githomo wa 844 makiuga ati mutaratara mwero wa CBC ni kurehe wigananu thiini wa sector ya githomo undu mwena gukuria taranda makorage mari mwena wa Kirugu magitongorio ni munene wa thukuru cia andu kiumbe mundu gwitwo Solomon uria ukiretwo kiuga ati mutaratara mwero wa CBC ni guteithia arutwo guthoma kothi iria cigumateithiriria hari kuhurana na wagi wa mawira guku bururi-ini. Ketomkira ripoti ino kuma kuria kaunti-ini ya Kirinyaga. For system ile tunajua ilikuwa very competitive na focused on exam results, na wale watoto ambao kuweza kufanya vizuri sana na marks ya juu sana ni kama walikuwa nasahaulika. Kwa hivyo tuna celebrate ya kwamba sasa tumedua away the 844 na tunatakia mema wanafunzi wale wakienda pale secondary school, shule ya upili. Katika CBC now tumeingia CBC proper katika primary level. Maana hakuna mwanafunzi mmoja wa 844. Tutaweza kuangalia na kufocus kabisa na competence ya watoto na every potential in every child, because CBC vision is to nurture the potential in every child. Kwa hivyo kama primary schools na teachers na wakurugenzi wa mashule wote tunasema ya kwamba welcome CBC, goodbye. Kwena ngurani nene gatagati ga Kcpe na Kcpe iria riwiroka ni undu wa CBC, na ndikwenda kuga Kcpe irari njuru to no iratethirie na iratuma tugie na aruti mawira aingi, no nyende kuga nayo CBC try me embrace ni undu ni kubota gu create mieke mingi ya mawira, andu mekubota gu create mawira tugitethia ciana ona aria matangibota gwika wega thiini wa academics. Riu ni twarikania na 844 riu tuingirire kiria CBC na hivyo ni twihariirie wega muno. Twina junior secondary na laboratory njega muno na twina all the facilities. Nake munini wa mutongoria wa bururi mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua ni agikinyitie kuri bururi-ini wa Equatorial Guinea ukirugamirira mutongoria wa bururi mundu gwitwo Ndagĩtarĩ William Ruto kigomano-ini kia urumwe wa mabũrũri ma Afrika kia 11. Kigomano giki gikwaririria ugacirithia sector-ini ya ugitiri wa urumwe wa mabũrũri ma thĩ yothe uko bururi wa Kenya ari umwe wa mabũrũri maria makiendekithĩtie mogarũrũku thiini wa ruhonge ruru. Na tukitingana na ripoti ya mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua ikinya kuria bururi-ini wa Equatorial Guinea tuigirira ripoti igini ati maabitha eri a borithi makiria kuma ruhonge-ini rwa ugaciruni rwa DCI makimenyekana ta Julius Onyango ndumwe na Charles Macharia ni maikitie ngono thutha wa kwamukira ihakiri ta kunyihira muigana wa ciringi 200,000 kuma kuri athuthuria a ruhonge-ini rwa kurwa na ungumania guku bururi-ini rwa EACC. Mucirithania wa cira uyu mundu gwitwo Nzoia ugite ati maabitha ni magikinyitio bao-ini kuihuria cira uyu nigetha gutigirira ati bururi ni wakorwo kirwa na kuhukia ungumania guku bururi-ini. Ketomkira ripoti ino.
Office money meant to be sent to Kisumu office for an operation purpose. Number 2, 3 was for custody, and 5th and last, where the second accused person, while armed with a pistol, robbed Philip Major the sum of 7,000 and an identification card. This is the court's analysis and determination. It is set of law that prosecution bears the burden to prove the charge is beyond any reasonable doubt, and this burden are no shifts and remains the same throughout the trial. This principle is adopted from the decision of Fiscon Sankey, Lord Justice, the case of Wilmington versus DPP, and also the decision Lord Denning in Miller versus Minister of Pensions. These two decisions are often quoted by our superior courts. A case in example is the case of Stephen Wuli Mulili versus the Republic at 2014 AKR. Notice of receiving a bribe was complete. That's for count number 2. A matter of concern with this court, before departing that count, and the thing which is interrelated and a lesson to be learned by officers, is the decision and no instruction of the first accused person for Proguma to arrest and hold Proguma in the general office, also referred as the common office within the DC office. This court takes judicial notice of cases of unlawful detention, torture, na tukebe tuikirie oro hanini ndo wakorwo githiura mitambo ne mwidira na mana magi maigi no guririkania ati thumira ndomiriri yaku kuria mwena wa Facebook ni @muthingi TV akigamaine na andu aria aki wish wela rama ikoriro makiatuka kirona kia KCPE tobe tuikirie hanini. Ore murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya Mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja 572 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Gavidi ne muremi muramati na nie njoroge na hinde ciothe ngwiraga njukaga gugubundithia maindo megie no uremi na taririkana turagubundithia uremi wa mbembe, tugabundithia wigi wa ng'ombe, wigi wa nguku, wigi wa mburi na maundu mothe mahana uremi. Hinde ciothe ungikenda kuruta uremi kana kuruta wira wa uremi uria urakurehera mbeca, ririkanaga gutire mundu ungi Kenya ng'ima ungigubundithia uremi tiga njoroge. Na umothe ndirakwira umothe ni hindi iria uguthomera na mikana gibindi giki gigokaga kuri we o Jumamothi thaa 8 Jumamothi thaa 8 thiini wa Muthingi TV withomere wionere na uhige na uremi. Ririkanaga gibindi niki muremi muramati. Umecheza Loto kwa muda gani? Karibu miaka 2 hivi. Miaka 2. Yes. Ushaishinda chochote? Sijaishinda. Naona watu wakishinda. Na mimi sishinde na shangaa kwani mimi nacheza namna gani? Lakini vile nilipigwa simu last week atu ndio mshindi nikashangaa sana nimefurahi. Ulishinda pesa ngapi?
Sijajua ni ngapi. 500,000 Kenya shillings. Wow. Changamka cheza loto. Umeandikwa kasi ama umeandikwa? Nimeandikwa. Umeandikwa? Yes. Kwa hivyo itakuwa namna gani sasa na hiyo 500,000? Hiyo 500 nitafanya biashara, naweza fungua hata kaoshi yangu. Ndajenga, ndanunua shamba. Na kwa wale maybe wamecheza loto ungependa kuambia nini? Naambia loto ni ya ukweli. Waendelee kupambana, watashinda siku moja. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Changamka cheza loto. Ngabo cia mwanya zikira ngomu kirere giko ne kwa Muthingi TV na tugithie na mbere ne ati mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩugĩte ati mĩtara na mĩkinyanĩru no nginya ĩngĩgathĩkwo nĩguo kũhũrana na ũgarũrũku wa rĩera o ũndũ ũmwe na gũcũngĩrĩria kũgũa kwa magetha ma mĩgũnda. Ruto akoragia arĩ kĩgomano-inĩ kĩa ũrũmwe wa Afrika. Ruto akoragia arĩ kĩgomano-inĩ kĩa ũrũmwe wa mabũrũri ma Afrika ya irathĩro kuria ugĩte ati Afrika nĩ ĩkonania ũhoti wayo kĩgomano-inĩ gĩa COP28 kĩrĩa kĩrĩgĩrĩirwo kũhanĩka kũrĩa bũrũri-inĩ wa Dubai. When we had the Africa Climate Summit, the biggest conversation that was in that climate summit is about climate finance. And it comes in different ways. Many of our economies, many of our countries are struggling because of the effects of climate change. Many countries are spending more mitigating the effects of climate change, whether it is drought, whether it is floods, whether it is mudslides. We're spending more money managing the effects of climate change than on health or food security. And to be able to manage the balance between what you are spending on climate change and what you are spending on social service, it is necessary for us to work on climate financing. How do we reform the international financial architecture that was fashioned before the advent of climate change? If you are going to use the same instruments that we have used, the same financial instruments that we have used, designed for a different purpose at a different time, we will not be able to manage the competing financial requirements of our budgets, especially in the context of what we have to spend on managing climate change. Na rĩu njĩtĩkĩria ĩmwe kwa ĩmwe tũhungure nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Ataaramu a watho hamwe na aikari a Mwea mũthenya wa ira nĩ marambĩrĩirie kũhĩtana na aici a mĩgũnda. Rĩrĩ nĩ thutha ũrĩa maugĩte atĩ mũndũ angĩgwatĩra mũgũnda atakũheo taito, kaingĩ na kaingĩ mũgũnda ũcio nĩ ũcokaga kũrehe cira mũingĩ ona kana ũkaga. Njoki nĩambĩrĩirie mũbango wa gũbundithia aikari a kaunti ĩno na makĩria gĩcigo gĩkĩ kĩa Mwea ũrĩa mũndũ angĩkorwo akĩgwatĩra mũgũnda kĩwatho na mĩtaratara ĩrĩa ĩgĩrũmagĩrĩrwo. Rĩu aikari aya nĩ makeneire mũbango ũyũ makiuga atĩ nĩ wa gũkenererwo. Reke twamũkĩra riboti ĩno kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Tukorwo tukiheana free legal services kana pro bono services kuri aikari a Mwea East na Mwea West, na kaingi guku Kirinyaga county kwina macira ma migunda no gakora andu matirahota kana ko afford kuriha mawakiri, na nikio ndiraugire ta murugamiriro atumia Kirinyaga county na ta member wa Justice and Legal Affairs Committee no nginya ndaithiriria andu aitu mahote kugia na access to justice. No muthe kwina honge nyingi muno cia watho ciukite guku Kirinyaga county. Kwina Kenya National Commission on Human Rights, kwina Legal Aid Network, kwina ACC,
kwina Teachers Service Commission, kwina Retirement Benefits Authority, kwina FIDA Kenya, kwina Office of the Directorate of Public Prosecutions, getha tuhakikishe ati aikari a Mwea na aikari a Kirinyaga County ni mataithika na mataro ma kiwatho. Kama ni kesi lolote la shamba la familia za koti, ya kwanza ni kuandikisha na kuangalia ushahidi ni ipi. Kama ni makaratasi, kama ni watu kuzungumza kwa niaba yako, lazima tuandikishe chini na tuanze kuongea na ofisi tofauti za serikali, kama ni National Land Commission, kama ni ministry, ndio tuone haswa shida ya mtu inatatuliwa aje. Hakuna hasa ni njoketa nundu wa mugunda wa South Ngariama ndiri umwe wa thuri ma South Ngariama indenda haki ya andu mangariama ikinyanirio na hinya tabura kwa botekeka menyitire title ciao nigetha mundu abote ku develop mugunda wake atena guoya na atena ki na onakora ni kuthie bangi oe karoni na kubota kwa na karoni na title yake nigetha abote ku develop mugunda wake. Tungata maya ma umuthi ni megututaithia tondu wakiri ni mundu urumagirira kihoto na ni mundu rathikiririo ti taraia tani ati ni gwa guthikiririo wakiri ni eguthikiririo na ni turona wega ati ihinda ni ria kinya ritu ria gutaithio toria tuya atiriri mundu angituragiikite muno nionaga mutaithia na ni turamenya muthenya wa umuthi kuma muthenya wa umuthi twina mwihoko na kirigiro ati ni tugutaithika tondu wakirira twinake ni mwana witu tuciarire guku ni mundu turathurire na ni mundu mungige thirikari na ni mundu wina bata na ithwe na ndarenda undu ono omwe wa hakika na arenda gutaithia andu ake nigetha andu ake magirire. Na riu tuhungure nginyagia kuria kaunti-ini ya Pokot ya Rũgongo na ni ati thengia wa ikundi citiganite cia thirikari na cia githirikari iria cikihuranagirira ihoto cia mwana wa kairitu makiria hari kuruithio kwa mwana uyu o ndu umwe na ihiko cia tene. Riu ruhonge rumwe gikundi kimwe kia Umoja Development Organization nigikitie ritana kuri thirikari na gikimoria maigirire gatagati na gutuithania cira uyu kuona airetu aingi Pokot ya ithũiro makoragwo makihikithio ihiko cia tene undu umwe na gukorwo makigerera kindu gigwitwo uruithia wa airetu. Riu moritie thirikari nene kuhimbiria mwana wa kairetu na gwikirira githomo giake niguo kumuteithiriria kuhurana na unduire uyu. Reke twamukire riboti ino kuma kuria Pokot ya ithũiro. Inakuwa ni vigumu iwapo mzazi hana rasilimali ya kutosha, na ndiposa anaweza kuona kwamba huyu mtoto msichana akiweza kuolewa sahihi itaweza kupata mali kwa sasa ambayo yataweza labda kumwezesha mvulana mmoja kuweza kuoa ama kuwezesha jamii yake iweze kula wapate kuendelea na maisha. Serikali wakiingilia kati waone kwamba jamii kuna kitu zinafanya ili kupata at least kitu cha kuwakidhi katika maisha yao, tutaona ya kwamba hawatasumbukana sana kuweza kutafuta msichana aende ailime gold ama atafute kitu kingine ili waweze kujisustain katika maisha yao. Kwa hivyo wajishughulishe katika shughuli mbalimbali za biashara na pia kilimo, that is irrigation. Solutions ya hii vitu yote lazima itoke kwa wenyeji, si watu kutoka nje, na tumeona kwamba imeproduce results kwa sababu ukiangalia saa hizi kuna mahali ambapo tumeenda na community immediately wamepeleka watoto zaidi ya 100 shule. So tunaona kwamba hiyo ni maneno mazuri. Tumeonyesha hii watu ya hii community jinsi ya kwenda ile adult class. Kuna mahali inaitwa na kwa Lopet Ward. Tumepata kwamba wamama wenyewe wameenda Kumbaro na zaidi ya wamama 78 sasa wako shule na hao wametuma watoto wao shule. Tugarura mwirekera riu titikiria tukorwo tukihungura imwe kwa imwe nginya kuria iharo-ini tukirorera maundu maikoretwo makigaruria kwa kahinda gakiri ho, na ni ati timu iria irugamagirira bururi wa Sudan kuri mbeu njithi a miaka 18 muthi wa ira mayekinyirie guku bururi-ini kuria makang'ethanira na timu ya Junior Star betikaine cia CECAFA muthi wa rucio kaunti-ini ya Kisumu.
Ngatho cia mwanya kuria wagitikira kurumanira nani kuma ria gikwambiriria Gikunjuro giki kia Mohoro muthenya wa umuthi gucokeria ngatho cia mwanya ni wa koronani ria koni maina wa muceno itana mirango mete mutongoria wa bururi mundu gwitwo Ndagĩtarĩ William Ruto muthenya wa ira na akorirwo agikira ngirimiti kana na akorirwo agikira thaini dereti igiri gutuika watho na niyo Insurance Amendment Bill 2023 odomwe na Supplementary Bill 2023 kaikodithirie muthenya mwega na hwaini mwega ni ria koni maina wa mucwe ni twirigano.